Людмила Пустолякованы Дьэрэлийэ Күндээр илбиһэ көк экраны көрөтчү олох көмүс күнүнө бери ыытаачытын быытынан билеллер. Онтон биһиги сунтардар кинини ырыаяччы, онна алгысчыт быытынан билинебит. Кенники сылларга Дьэрэлийэ Күндээр Айар үлетин сунтардар болбакка бүтүн сахы сире көрөн олорор. Отурдаагыта көк экранга Айар көтилбиһеден ырыатын саңа килибе сүрактенен элбек жон бийреблин ылбыта. Саймон Сергеев кини Айар үлетин серген номно хастырытыгар клип устар. Ол ихигер ого улахан жон ырыалара баалар. Людмила Пустолякова ырыаларын мозаикка, солнышко хуян итилләчиләре. Өрөгөй көлүкечән ансамбллар сөбілән ыллылар. Чора намаян инден ырыалар истен бараннаха хөбүл үретем билеким ыгык кахилләрен. Оны мен хурибутум дебетерне хак бүтүм. Оны дес ырыаларда акын дөдәне иппин ыллан кирем бар бите. Нахал бакырылары бете ите кохоннору Наталья Михайлова кохоннорун, Александр Григорьева кохоннорун, оны атын лампа кохоннорунун аган поэттер кохоннорун аган бете ыры аяк жеребит. 9 клиптагы өттен деңге бары болу. Биги далбар хотуммут бутула күз көлелир. Олонно олук сунтар телевидениеда болар. Холор басты клип нюргуунна кырдал кете. Онтон быйыл сунтарга өтөө жылыны оңорачы сылгар жол кыма суруйбут кохонугар маты паян эме клип сүрөктәде. Көзөстүн даганы көнүни оңоро күнайы сыжайда көмөгө келеллер биги бу Дьэрэлийэ Күндээр элбагыратын улатыбыт кини биле ырыа таңарата жен ырыатын сунтарын мин дойдум ырыаларын биги ырыакынан көтүттүбүт. Кини ырыаларын кыры кийини гынан көтүтәргә Саймон Сергеев, Радомир Сергеев, Вячеслав Борисов, Ярослав Филиппов, онны тускуланы үлеспиттер. Бу үрләх түгәнгә кинияка Сахас бүлүкәтен Норот уусуран аймытыр сүнкен кылатынын беле туттарылна. Хамай бем хөбүлүр, жарыгым чакчы угырдак биттен ырыя болар. Ылбагай ыры, ол ырыябын оттан хайдан ихериттен мин үеребин, ырыны аябын ден кадере пепи мин хака биле огуска акколорда даганы ыллан кеңинеен ырыя аргыстанар ден өйдөбүллахпын. Жыры кияга кини ырыаларын толорочулар кытыры Айсен Хөдереп, Туяр Алексеева, Александра Яковлева кылыга кырымпа түмсүлөрө кергеттилер. Манна ылжыттабы бара астынан таргастылар, ол егер 9 оннакта юктаак Мария. Үйем ухан келен олору бутонлу сүеребин. Ота же индики өттүгер элбеге эреннерер элбек өйдө каналак чакчы. Бу алгыһы хунтар улугор өрү тотот диебик кыспар тоттар буттан ахары беребит. Күндү кебит, күн теңе кебит. Айар кутун илбиһэ алгыстаага артыгарылан өссө да үйүнө сайда тур. Саңа күнгенан сунтарта Мария Кавлян тускулана Радомир Сергеев.